Kei te he rawa atu ngā kaupapa whakawhiwhi mahi a te kāwanatanga, koera te ngako o te kauhau a te kai hautu i te ropu Torangapū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters ki ngā ākonga o te kura umanga o te whare wānanga o te upoko o te ika i te rangi nei. Tautoko hea ko ngā kaupapa tau hoko kia whiwhi mahi ai te hunga kore mahi. Koe nei hei tā Winston Peters tētahi o ngā huarahi whakapakari ngā hāpori Māori. Instead of running this country for exporters and for real wealth creators, we're running it still for paper shufflers. And the fallout from a tightening of the government's expenditure is the dramatic youth unemployment of Māori. He maha ngā hapa ko kite e Winston Peters kei roto o ngā kaupapa whakapakari hāpori a te kāwanatanga. Māori education, Māori health, Māori employment and economic development. None of these were the result of what I just recently saw an academic say was a heavily interventionist approach. Mō tātou te iwi Māori, ko te mea kai āia mō tātou, ko waua ki tēnā. Ko nā mea kua rungu ia, ko nā mea kua ki te ia, i roto i te pāremata. Ko tētahi au tutino kaupapa kaori te tirohia, whānuitia e te kāwanatanga, hei tātaranga tira nei. Ko te whakapakari te mātauranga o te hunga rangatahi. You've got a whole lot of students here who've got a far better idea of the economic and social policies of this country, what is working, what isn't working, than has been the case in the past. Kia kaha tātou ki te puta mai i nā pane koti o te kāwan. Ko ira nā raru a te kāwan. Aha koa e moe nei tātou, e whānui tēnā mea te mahi mō tātou. Te matapora Winston Peters, ko te kore mahi tētahi o ngā take, ka whakatikahia e ia, nā hoki mai anō te ropu Torangapū Aotearoa tuatahi, ki roa Pāremata, a ngā pōti e tū mai nei. Joe Glenn, Te Karere.